Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomolabita, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoy. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoy beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Situnganna ia ulangi tamani ulas Sa'ban. Kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buah sik di kegiatan nawadding mencaji sik di laleng itempu untuk mengerangi sik di peristiwa. Ia angkaina alami ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga Yeunro itu 5 ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawan newe melo ki mala 2 telu hikmah. Ya pipak bicara hakiki melo ki sappa 2 telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mapadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mapatamba tepak. Rilalanna atu tunggal dinota nawaddim madeceng ampewe madece pangkaukange na suku pakasiwenge nawadding angka salama rilalanna atu tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki itu na rekorewa ki na degaga talolongan tania pacara may bawa rogi namui di rogi to iya naturungi nak pusa mak bicara kodega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wa di talolongan. Sitonganna ia ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka 3. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor 3 Nabiullah Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iro Nabi Musa, sibawa Nabi Harun, sibawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penimi dengan jarak kurang lebih 400 km dan naganna si pulauan ninolah.
itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naruh pa Isra. Nah, sebab ia sengi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menrek loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa laktu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Engkau ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ia Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba isalamak kanyo kupong Allah Taala. Ia ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalampan ni ipendrek timen rek langi na iya ro nabita sitongan na wattun na yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa sabaya tu ko kuya ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memang starna okwi Masjidil Haram dan pacapuran okwi Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi tak boleh Makkah bawa lo Madinah. Oki Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi tak makutana hai Jibril onrong aga ye. Maka dia malaikat Jibril inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onronna Nabi tak mas sempajak watiro disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan didampingi ku malaikat Jibril lagi bawa loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi ta makutano ku malaikat Jibril. Onrongage Jibril maka de malaikat Jibril di sinilah Nabi Musa bicara langsung si bapong Allah Taala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipataru si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrong kuriasa Baitul Lahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi ta lokoro napa isuro mas sempajak don rakang selesai Nabi ta mas sempajak makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Selesai menyukuro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin salat Nabi ta mancaji imam makmunna 20 panabi dan rasul cidi batau tu Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro ia to na mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia namanya caji dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia namanya caji istilahnya pembahasan di kalangan ulama. Maka dah ia ro sitongan na sampajange tania pakasibiak baru. Jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesempajang tidak. Nah sebab mas sempajang memang ni Nabi tanah pajokah ipalalangi Nabi lepati mas sempajang sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna Nabi itu angka mana sempajana Nabi Zakaria mas sempajang ukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattongi mas sempajang Nabi Zakaria bilalana mihrabna. Maryam mas sempajang, Nabi Isa mas sempajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindoku maparentangi sempajangi si bawa sakka Jadi Nabi Isa mas sempajang, Nabi Ibrahim mas sempajang. Jadi dia itu gaga Nabi dia sempajang. Angka mana sempajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sempajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesempajak deh. Mai tanah Nabi Adamu pa mas sempajang. Iya na tumatu nang ka pembahasan makada iya ro sempajang subuh sempajang Nabi Adam. Sempajang loro sempajang Nabi Ibrahim. Sempajang ngasarae sempajang Nabi Yunus.
sampajang mangaribi sampajana Nabi Isa, sampajang Isa sampajana Nabi Musa. Ia naronang ke pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi, narampi tau pandrite maka dia nah Jadi itu penjelasan atau pandrite matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan kurangi 10 menit tetek serah. Tapi ngerangi muka aku kan isi jam. Apa si jam macaramah. Aja nani paliwangi si jam. Namu ya roh mapat di ulu toki matu kemeteladai. Jadi Iro Nabita saya tidak bahas sebelumnya, langsung diangkat ke langit pertama. Si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron nalangi pamulangi Nabi Adam. Menre ilok ke langit kedua si runtui Nabi Isa. Si runtuk tu si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtuk Nabi Idris. Langit keempat si runtuk Nabi Yusuf. Menrek mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menrek lok langit keenam si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mataru Nabi telok yasek na langit ketujuh angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur. Onronna malaikae matawapa setiap waktu. Angka Baitullah koro, ya sange Baital Ma'mur angka Ka'bah koro, persis dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dan disitulah malaikat tawaf. Iya natuna kena malaikat Jibril, Muhammad ataruno menre, gangka ma iya. Jadi itu batasan na malaikat deno kolangi, ya sek na langi anonroi. Ya sanna Baital Ma'mur. Okoni romon rosinin na malaikat matawapa. Beribadah kepada Allah, tapi tungkat langie angka mana malaikatna. Iya mitu nano okolino nareko tugas. Iya tu ampai malaikat engka tugaskan melalui sulokolino. Iya ko subui noi. Iya melo jaga kosoi. Iya to sinareko asarai noi melo jaga kawanibi. Pura pima sampajang asara enendre iya tu malaikat jaga asoy. Jadi dua pergantian itu. Makanya itu sampai subuh disaksikan para malaikat. Maka namagi nengkah. Nah degaga sampaja dia saksikan ni malaikat. Nah sabah iya subuh dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Ketemulah di waktu subuh. Ina tunah kada Nabi siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah sabak si runtu itu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nah ya pas sedekah loroe. Ya kong katau masumbako subuh dia itu napa ada barakana nareko tangga sopina sumbang. Magai nah sabak dua kelompok malaikat milodongengi. Makanya kaya sedekah subuh agak barakana. Imamun Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus, maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah, karena itu bisa tembus doanya sampai ke aras. Maka itu ampai itu pandai na Pak Guruki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadis na Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak na dengan sengaja, maka sinin na decen nama pamulai ele letuk mengaribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh. Ya ko sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan apa sidak kai si basi kiri toma dosa tomi ha. Tapi ia ko sampai jangan serak de tak jamai tak de mana ngiha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengaribi. Nah sebab memang ternyata ya dua salat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jadi aja tercapai nah. Ya tona tu dua sampaja madari maraji-raji najama tahu ya ko sampaja ngasara ya ko Pak Galung nasang bay manyaman to majama Pak lemah nih. Ya ko Pak Kantoro nasa tomatako. So narebo pole kantoro ya tapi sampaja subuh itu tau matapak patuna pawading na pigaw tong itu sampaja subuh. Ya jitau makanja patepak na tunapa mas sampaja subuh makanya maka de guru ta Profesor Dr. Hamka. Ya komeko mi tasallang ya ko malepa itawe. Kamana ko tu salangnya si pulung.
Na mode na puasan katollah. Tapi ya komi tatau matapa ya ko subuh. Makiro. No? Yang kakama kalau lo mema baine lo no masigi mas sampaja subuh mutiro-tiro makadang kagana dar lo mas sampaja subuh. Itu waditu. Iya miko acara dandu nangkai makotom itu. Kemudian iya rona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad, saya tidak bisa mendampingi sampai ketemu dengan Allah. Gang kama iya kapau muli wangion ronge hancur ka. Ina tu apa makre manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab berasanji itu anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulet tembus si meloi mulawi. Sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nanti nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri loh. Angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha. Tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi. Maka dari witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena. Ya kini alam memori. Jadi sininna peristiwa melo kejadian ngokolino ong kamana ngokoro. Sampai kama lino kamana ngokoro. Jadi ya ko angkat atau ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis nak kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawite capana makwa ummak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat atau panrita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah. Tapi dia ini pendek, cuma dibukakan tabir, kemudian diberikan rahasia. Akan diberitahukan rahasia-rahasia lagi. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna. Yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Ta'ala lima kunala lima. Matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pong Allah Ta'ala nala pakita betungan dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpang dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi begitu sitongan rahasia. Makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandita tadi mega sampaja sunnah nah. Iupu ini biasa minimalis nih. 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 monrina loro, 2 yolona sara, 2 monrina mangaribi, 2 monrina isya. Minimalis. Tak 2. Kemudian alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah Ta'ala. Ia natu napoda makada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala ro assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ia naro ada na pau Nabi siolon na pong Allah Ta'ala. Siolon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sapong Allah Ta'ala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh uma saitono agana sa nabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin nania atamu iya angkai soleh nalai decing napacuki nabita iya kene iya pak nakrana po Allah Ta'ala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya salama na urusu to ne urusamu ikuy mondri tapi nabi tade
Karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ini pun Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi ta Assalamu alaina tapas salama kapur wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Yana tu nak kada tahu pandita, ia ko mubaca tahayae palai sengirila palange pasti diri peringerangi. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah lepako. Nah pemusambung assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh lepako. Nah pembateru assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tapasi sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam asyhadu la ilaha illallah. Tapi saya nasabak lengi kalamullah, lengi kalamur rasul. Adanna puang Allah Ta'ala, adanna nabita aja mu pasidi, tapi oko paringerangi aja mu palaisangi. Yana tu nak kada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka nabita assalamu alaina, puang Allah Ta'ala nabita ro wa ala maciuto ni okoro ibadillahi sholihin. Yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisang. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita, kemudian idi atanna angkai matepat tapacu ele takor. Yana tu nak kada aku masahada aku mau jello aga jello. Itu biasa pakutan. Aga na jello tahu. Aga emak jello. Ya tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendok lima? Iya pak jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu, jantung pak jallo bawah. Yang lain tidak. Makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kidototi. Iya ko to masyahada nasi sumpung na batul lo kilalange kedotu ye. Sia corak kedono kilalang. Yana tu nakada na pakedo tu alena. Nareko si kadomi apa iya matoko iya na tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo iya tapi tidak selamanya ini bergerak iya ko tembus si kedo iya iya ko dena tembus dena kedo tu iya na tu ampai makada ulama pa hakiki deje na iya tu tatong-katong kange tanya iya tu paangkat tu tahu na tongka susulo tanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya biasa na puta ale nama koe ko makan dia itu na sabak na curi la palange angke kedo koe maka dia itu na salah maka dala palan nauki tapi deni oki maka dala ilaha illallah si kedongi okoi ilalange si bawa ya na tu na kada bekukukun na suruga. Doko patareka tapi aja no bahas mana nyelokor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jaga matu pi walingi kami nama gampang itu maka do maka tu peraji de angka maka gampang matu walingi. Kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, di situ tidak ada kalimat sayyidina yang nama dari pangewangi tahu angka tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kasih Sayyidina. Nasabah Sayyidina itu mapaki ada ilori nabita. Jadi aku salawat nama malaikat dia Sayyidina. Maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini meron apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walau aku nabita tanya lena. Malaikat okwe agasana okwe Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Iya kung kataw masampajan na iya tu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad maka iya tu cocok. Iya kung nabaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dia na salah. Pahamnya? Tidak salah. Pada ko milaw ka way, guru biasa mali analogi maka pada ko milaw ka way rinung, kada talinga way tak si kaca, tapi mereka nga way si kaca, maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki way si kaca, na pamalaki lepa-lepa tapatadangi yawana, maka itu mapaki ada isana.
Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakai ada hilalana asurong. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabita iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betongan na sisa istilahnya ke jero. Nah satu pandita makadai si tarimayan ni po Allah Ta'ala na tarima ni nabita sampajangnya ro. Na tarima ni. Jadi iya ro sampajangnya ukko ni ro pura na tarima ukko mi mati atinna nabita ipatama. Dena kulunna ukki atinna. Jadi ako nabita me masampaja la ya'rifu wala na'rifu degaga ni sam. Nasaba si tembus memati atinna ya natuna kada Sayyidina Ali ya nabita ko pura ni kama Bilal dena gaga ma ina mawia rupanna nabita samanna dena natanreki naiya ko sabalumna masampaja nabita makbatena memita ki cawa-cawa berunna nabita mapasaukini nawa tapi ya na melo masampaja nabita de samanna dena tanreki onrola dana batu atinna nabita ko melo masampaja. Nah sabao ko mati atin na ipatama. Yan na to ampay biasa makutana sabae maka damaga ko nabi mas sampaja maga paringarana make nabi taya ko nabi mas sampaja dega ga taunis sangiya timon rinna namong kasada dinisangi yo pwede ko to mas sampaja nang kataw barasi nga irisaha maka dalani ya ro barasi kan kataw ko tanya itu mas sampaja ngiya ya dito tapi yan na sampajan nabi tanya sampajan na atay matu bekang jar ko nabi mako kemudian no inabita ipanonyo ko malaika ero pade ni dampingi ya jaja takada yero nabita terima sampajang ni dampingi ko malaika ede gangkanyon na baital makmur malaika he dena nendre layase jadi jadi dinna mani nabita tu si olopo Allah Taala na terima sampajang jadi dinna mani ana tarimana nabita rona sampajange iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podah kupung Allah Taala makadami agamu poleang makadai Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya mator matu nakutana agamu poleang makometiwi takong kataw lo yokka long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula nasa Milo ang kapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan pa Malaysia aga na pula nasa Baje taw pole Makkah umrah aga na pula nasa Sujadang cere kristal gincung cila bilang-bilang pak ya neto meron aku tanah anak pula dan anak kada aga muita ya meron aku tanah Nabi Ibrahim aga pula Muhammad oke Nabi tasampaja siaga 50 makin Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad asalanga nga oko umakmu suroi bali bi salakku dilalas sampajanna dijin kada tu tambahan dena corona na terima Nabi tambahan na kega kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim iya na tunayasa salawat Ibrahimiyah namo ade ta baca yaitu satu sampajata namo masahada mami na paki masalawa asani apa yang itu wajib tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim alati assalamakan Nabi Ibrahim magi ni lodongan Nabi Ibrahim nasabang kajan Cina ia kuni lodongan muka umakmu Muhammad si tengah apalan napas sidakaku utarongan ngimatu ke surmonri jadi itu tahu cek de malak napa mega mau matu karena tarongan neneta pa itu Nabi Ibrahim neneta jadi apo nama nangi makometivita nene pak ya nang kagaganan reta pendengaran apo nah kecuali nene seke madarira lo de nanri nasai dewan ria tarobannya puku itu Nabi Ibrahim napa unasan si tengah apalan napa sidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku
Kaya rapalana Nabi Ibrahim, apala pasidakan Nabi Ibrahim, dapat nila ko pong Allah Ta'ala. Puang, talinga kesempatan meka panremanang isinin na atammu, mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim, Nabi latu kamalino, na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi din na sidakay Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa, lay sidakay manong. Aja tak ada salah, kapere lay sidakay. Yahudi lay sidakay Nabi Ibrahim. Sina na tau mo, na sidakay manong. Nalatu kama lino. Ikabul kagi padongan na to, pak makadai Nabi, makadai po Allah Ta'ala Jibril. Tama ko malay kapuruk na suruga mulingi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga, na panalin Nabi Ibrahim. Makadai po Allah Ta'ala suruh buangnya kota si Nah, itu digugur, ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu suruga manca jipat je. Yaitu ampai dia itu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalinuddin. Maka ada Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu. Nani gini gitu manre pas sidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre anrena, maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu itu. Jadi kongka anak-anak tamelo ki ko macai tasuri manre pat jecede napa manre. Ya ko pure manre nanre manre pat jecede napa minum. Macai ya tumatu. Cerdas itu. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak. Peje. Yang kedua, ya ko angkat tau manre peje cek de napa manre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Nah, yang ketiga, iya na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Yo pidi matoy sabar ani. Ini. Jadi itu barakatna Pak JW. Jadi inatona tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Ina tu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah ukilalana surga. Karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tu ke surga dia pegat tanah-tanah. Nah nigi baca ya sikiri ya na tu tanah-tanah tau mata tanah ukilalana surga. Ya naro. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandai wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah dia itu. Nah sebab itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah ya naro. Ya namanya miro taala sikir ya. Ponco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya naro. Ya kemakada malam te ustaz saya tak polo-polo nih ko siningi subhanallah 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 salah saya alhamdulillah 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 ya ko warba la ilaha illallah la ilaha illa ko kami insyaallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah tuli pakwan ni romat teru umakraki malampemu piero idi mani bawah sikiri na guru takalisiden retala yang sikiri na guru takalisiden reng saya kemarin ketemu dengan Pak Jepar Langko. Kodang nasir guru tadi asa uluran pas menre okote bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah bismillahi majreho mursalna rabbil ghafurur rahim napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tulima bismillah minalatu no manyokote gari ni tanako Pak Jepar Langko nasan akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasa ide ni bilang baca bami barakah nabi toko kita nareko angka tau tulima bismillah rilalan na alalangan na dena terlambat ya tu komelo kojokai dena terlambat
Betul kan aku makan macipi waktu mace majala langnya bismillah aku mataru mudapi ya tuh. Nah, itu. Di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung temantara ini otona nolah maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumana ngi men re okoto ya pak lalangnya koro-koro ka utara biasa oleh palabuhange si jappa si tengah yola napai dapi okoro lapai si jappa si tengah namanya tatong kato si sana melo rewa guruta menyantara maka de guruta mali enre mana no enre mana ni tawe napa menre guruta mali mak bismillah maka de ya rosa pirio to denang kana lantang to na letu palabuhange denang kana lantang lari malam pumio to denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatan ni bato manistirna letu sisan nasa torewa magocani ha apa deni ka guruta jadi itu guruta mali belawa itu guruta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu. Tapi aja nanya rui lalung. Amal kangi terus kiri insyaallah. Namo salawat mi, namo istighfar mi, ampati kata pananungang. Apa ia memati tu bismillah Pak angka meto. Ibaci akapi itu selama 40 hari wadi paki min laudong. Ya kungka aga-aga cialaku ciatarala, boleh balu mi balu na ciatarala. Darah ibalu na ciatarala bacangi bismillah kasiaga 760 narua tapi 760 narua selama 40 hari tarala yaitu nong kana darah cialaku yaitu tu tasuruh baca tajanda ciatarala itu iro bismillah mihe. Kemudian paterui no inabita yaro Nabi Ibrahim maturu no inabita loko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo-jolo Muhammad yaro ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang iya ku ummaku isuro jame tu 50 silada apalagi ku ummakmu dia nama lampi umuruna. Apa ia tu umak dioloi maraja mati tahunna. Apa ia Nabi Adam 15 hasta. Berarti pada tanrena telistiri ya. Iya, pada telistiri tropona. Pedek lau itu tahu pedek madani. Iya. Pak iya madani anak mundrika madani mana manito? Pedek madani mana? Pedek lawi pedek madani tau mato aja na riolo maraja mana mo pa iya magi na makoko anak SDW riolo pa pada anak SMA makoko dari noi pedek madani gitu tau riolo maraja makomono rona ramadani itan gare makoko angka na anak makoko anak 5 tahun umur na mau bagi gitu angka i makoti haro gitu pede lawi nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad jolo-jolo enre komil lawi kurang maka de Nabi tawe makoto ngabela na nawa-nawa nasa deka maka sinu lepigau ina ci pacalang menre sarana Nabi Musa menre Nabi ta kurangi 5 Mario ni Nabi ta nasa ikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa enre komil lawi mego mau pa ya tu menre si yero Nabi ta ipalolisu metoko Nabi Musa akaserai malolisu 5 manisoro maka dani Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilawi Muhammad 2 naje maka Nabi ta cica ngak menre ikurangi 5 na 5 mani ya ko menre ka capuni makanya maka Nabi ta mata anak saya berat cukup itulah yang 5 makanya agak nasa Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu akalan Nabi Musa Pak makalah si memati Nabi Musa maka dito pandita makalam memati Nabi Musa iyero Nabi Musa angka pangilauan na watun naman siya jinabi din ikabulkan aga melo imitay secara langsung rupan na po ng Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan
Maka melo kaje mita kita pitangi leta puang maka de puang Allah taala de mulai Musa. Jadi na de tanya puang Allah taala de nawa dipita Nabi Musa de nulai. Iyero lagi pak waktu na suruh terima wahyu terima kitana mesi pak bicara si puang Allah taala isuruh mapuasa talu pula sona napa yale peraturan aja lalu mu bisa wisimu aja masih kak gigi. Tapi ganay do pula ruaso na mapuasa more ni mawitimun na majabaw na rapo takeju nagoso isina yan naro dasarna siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari. Bayangkan ni pelanggaran Nabi Musa pak masih kak gigi ini suruh tambah puasana 10 sona. Itu Nabi Musa baru bisa tembus. Tapi ya memang tawita Nabi pak rata-rata ya hukuman na 40 sona. Nabi Musa 40 sona mapuasa, Nabi Adam 40 sona suju, Nabi Ibrahim 40 sona kopi, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuperuna baleve. Petana baleve. Iya na tunah kada to pandrita ijabu 2 40 yauman mania. Ya komiku terima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Ya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor arba milau oto. Namo malaika emang pat diulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau doko sidina aja na mega lada rupana. Betungan wadis samilau mega asalamakang tapi ya ko waramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja sidina. Iya na rumu pandanung pada je kong kana tato moto ki melone ma balikan ka sepeda sana rewa ki pule kantor ma balikan nga mobil sana mesi ki joka ma boleh balikan ka tembak mesi ki joka bajana ma balikan ka celana aga yelengi palingan es-krim namako tapi kong kana ta moto ki ma balikan ka sepeda me kilo kantor ma ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama mesi ki matinro ma balikan ka sepeda si minggu mito 5 kadana ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliangan na sabatu liya metoro na Chinay namo atay ko mangin law rupon na makoto tina kada po ngalatal machinna to ngangi hatakwe yana tunah kadaya wa isa sa alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad dai izadaan angka capakna utarimay pak dongan atau manginlaw donge izadaan ko manginlaw domoy peko yasa kagapit to ngilaw do din ngilaw do nga yan naron na yasa ngito manginlaw din nilaw isapeda bajan na motor bajan na auto nilaw si mendre jabatan mo makan mereka ay tau kita dia po ngajaman menyampagi yung makuan itu akal arapangan na ko tau pandrita ko cisiru pamitilaw yan na to nakada guruta napaguro ngaro iya na tuko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu ilipakul lisari aja mo pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang impayasa doa sapujaga apa sinin na isa nalino wa di mana mo patama tapi patamay aja mo itay laba rabbana atina fid dunya hasanah Dece ngagan nalino machinay ilaw niyo koro lepan no chinampa mulisari wapil akhirati hasana ilawi yarona milawi nanche dece ko surimonri wakina azabanar aja tapagesay ka apinaraka gara-gara ya wilawe yan na tunakada to pandrita musapi beda kangi kega aju kega awara kega awu napakuat di makada milaw dong itu na masuk cuma dewi na jelaskan ya pak maseke napatareka kasah nah saya tiasang ngedon na aja deni pala bawang ilisari pa nah yan itu nama masuk rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni ilaw ni ya ko oto tilaw ya ko sepeda tilaw itu ampai ko berhubungan badang itu isuri lepi liman nama kunraya pada tau madaka ena pun rese 5 tahun na patulak kang liba ambiona ronebe na panapak jello liman na menre na rekuyalengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilaw ni ya ko bupati ilaw yo ko tu insinyur ko matiti ilaw parampo ko matiti ilaw na di man ni ya makom itu tapahamu ya roto iya na tu nak kada tahu pandrita iya tu dongeng nak magampang tali na mi pak dongeng marjing itu jadi mudah-mudahan kayak magampang mudah-mudahan tak paham
Pak Iria na Pak Guru ngak guru teruk. Gitu. Maka dia tu Pak dongeng nak ye lok batu ye. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi menda dia tu tuli-tuli kong kata baca nang kata pasitaru-taru kada dia na pahangi. Nak kada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah. Ai tahu dia na pahangi. Ye na tu nak kada guru tahu lah bawangi dia na liseri. Nah itu. Jadi nak patreka kata we pai 2 tahun ngi matareka dia penelengi mau pak ki di wande malolonga mudah-mudahan bisa diamalkan itu. Kemudian ironna agana Nabi Musa kadena kana siruntu po Allah taala iya na rokkalan na Nabi Musa na suruh Nabi temalolisu na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang degaga na tanya umat na suruh jami umat na minabita. Mape nak kadendre ko miloi kurang nasaba iya ko mendre inabita siruntu po Allah taala na rewa siruntu Nabi Musa ang kamu pinurna po Allah taala ko nabita sehingga makade Nabi Musa melona no nabita Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Iya na tu nak kada tau pandrita nigi kutudagi pakatok baku mimbara untuk male katok bakadua na 5 atau ipake itaru uko aroh sebelah kiri itanra yokoro napai baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah maka ia tu tahu matu itanrai nabi takuk surmun langsung itanrai itu. Nah, itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Apa lagi? Hah? Depa makundru-kundru to dibela Ahmad ya senge Ahmad Nur Muhammad ia mato tu ya serahasya ia mato ambok na ruwe ia mato tu ya seng sempajang ya jadi sempaja ia mato Ahmad ia mato ambok na ruwe ia mato rahasia ia mato Nur Muhammad ia mato apa ia tu Nur Muhammad ambok na ruwe makanya ti salawakidun rupa nabi tajaji uku Makkah makaraki Allahumma sholli ala Muhammad iya ku iya angkai yolo napakang kapuang alatara dulu dek na panipancaji sewe-sewe ya sangin Nur Muhammad salawakna makarami sallallahu ala Muhammad si salah tu bedana. Jadi ya kunurna nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad. Ina tiasa salawat Nur Muhammad. Tapi angka pak bukana sebelum isalawaki Nur Muhammad lai bukai. Aga pak bukana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya matotu na baca tawe na rekocia matin romatanna. Ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu aja nan Pak Burah manro ba tidur dia matin ro matana kecuali pura ki minum kopi dia matin ro matana itu kau tahu dia si salah tapi guru tadi asana Pak Guru sebelum minum kopi atatu kangililamu bacangin salawat na pemema napa mu baca Fatihah pacuru ikan hukum kutu kopi napa minum dena ruba yaitu makada dena patin roko de napatin roko yaitu dega pangarunna magi na kanuku ipacuru ulina Nabi Adamnya jadi itu ulina Nabi Adam ya kanuku napa manarang isinin na tu ulina Nabi Adam kanuku manam demetona to inamo pak ya natu napaki pat dara pak galunge ya ko ciaki nanre ulla tanat-tanata ya natu nakada ulina Nabi Adam mu pake matanang minungi we pala nani tauki kong karacunna tapacuru kanukut talaga tu racunna ya kong ka aga pura nalisari tay kanukut tapacuru tak det ya kong ka we mi tauki maka deto gagaga nune maka solangi kanukut tapacuru tak dingit ya na tu napaki to mantot tariolo komelo imino napacuru ikan ukun na ko ay palay na pamino sabak laggame mato moso na ya to gagay kong kakut itu tupak disangan na tau pandrita ya po medi maka da caripainya tu dia na paham itu ilmunya kemudian no inabita materu
Mas sempajang nabi takolino dua ngasuyon roh. Hari pertama ituntun Muhammad tamai subuh. Jadi tu lipa mulawat tu mi podangi, tamai subuh, tamai loroh, tamai asarai, tamai mengeribi. Jadi ya nabi ta ya mironala patokan. Maka dia menempumpu pajarannya tamai subuh. Ia na ubah mata naswe capi waktu na subuh. Ia na maliwan na ajo-ajo polo kujujun na maliwan ni mata swe cedek tamai loroh itu. Ia na malamte na bayangan na bandai na bandana tamai asarai. Ia na labu mana mata naswe tamai mengeribi. Ia kotat dengi bayangan merah tamai isse. Nareko mumpui pajaru kasip ya tu tatongnya mapute maka dia nalapa tatomi berarti capu ni waktu na subuh. Nah sabak tama ni waktu sahara. Maka daki di imsak. Ke Indonesia, tanya Arab Saudi aku Arab Saudi imsak, kami itu subuh. Ia kalau lagi imsak engkau pas 10 menit. Jadi ya tu ya Pak Koramalangi ya pawandre subuh ko imsak. Pas imsak saya makan sahur. Nah sabak iya ro makan sahur capak nami meto Pak Makadami po Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Tiga sahara sekitar 15 menit sebelum subuh. Magini asa sahara yana tuh makan sahur, makan di waktu sahara. Ika bicara gini di makan sahur padahal basara. Ya aku maka dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh. Cek de okoro. Yang itu nak Nabi tak akhirkan sahurmu. Betul ngena kalau mau sahur terakhir pi. Detik-detik terakhirnya. Makanya itu ya Pak, ya na imsak napa kak mandre subuh. Tapi mandre moka sebelumnya. Tapi apa mandre kanandre, tapi dia kami makan sahur, mandre bama. Ah, ya na imsak malah ke Roma si bawa air putih niatkan sahur dapat sunnah waktunya sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Nah, makir jadi ini mani makanya Pak magampak ya ni aku napa ki memandre wai macipi waktu magi Indonesia ya napi saya waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak kada imsak tamati subuh itu magi Indonesia de nesa tau pandrite maka ada macam apa tau Indonesia imsak ni tu 5 tambahin andrena. Itu jadi nalengi jada 10 menit lampu kuning. Kenri mala dalele maka de nabi te ya ko bangi Bilal di mo pemandre. Ya ni ko bangun mi maktum papi sawi mandre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya ko azannya Umi Maktum itulah waktu subuh. Nah, ya naronala dasar to pandita. Angka dalelena Pak, dia kada dalelena. Angka cumer to pandita demi na podangi mah kada bami. Wa di mo patu mandre te ko imsai. Mage supaya maripai. Ya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na idi na pakacucu to pamala saudo maka nama pinya acara ma iri di pacara ma Pak de na mungki acara ma ko de gaga dalele ibaca mako titu to pandrite riolo de na mungki na palabangan na ko de gaga dalele na yopo namun rita payaro na sapa magi de na kada to pandrite biasa mana dalilnya na sabak na sama kadatannya tugas na pak kampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan na jadi agalun no sempajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahasi ko matu apa demu pahami kaidana ya sange dalele iya po mega mako ko nasa ki hadisa na runtu na tapana mamaloto oh maki hadisa de na jamai ta coba ni buka hadisa maka di Nabi ta janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah tapi menghadaplah ke barat atau ke timur magani ya tengi teme jamba mengolo ko Ka'bah na suruh ki Nabi ta mengolo atas si mengolo timur nah kadana si senatri iya roh hadesa ena pau Nabi ta ku Madinah rijan na Makkah. Jadi ya konteks nai baca malah saulu ni. Nai watangi cocok ni denak ku Indonesia na pau nabita.
Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah karena mana nih? Itu nama kuam itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana ada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamalot to tau pusan nanya tu. Pada mije tu ko botinge angka panasuna panasu bembe, angka panasu sambal goreng, angka panasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa nih jadi. Aja nemu aku tanang maka kip agamina. Tanya urusanmu, urusan aja nang iro. Begitu jadinya tuh kok agama angkat tuh jenang. Ulama yang jadi karena dia yang harus tepat terati. Oh iya. Itu di ustaz bangsa aku ya Pak. Tanya kak panasu. Agak pelik pangantaraan rema. Itu. Ya kumparote si makada. Mapaji. Cairi panas itu tandanya wantar haknya. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Maka nasaba iro tau pandrita poluk kiro nakaji napasu idi ustaz sebangsa nakwe lau palette maniero. Jadi itu ya papalet tu mak kaya saya gunana papado ko warkope engka tu pangakangakawe pelah. Maka itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita nih. Lo numbuk cak ina rumah mempulang kada. Tanah ini ya roh. Aja nenek mun tanah. Memang gitu. Jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapurai kada ikut sapa. Pada tapi dia tu kagak kodi. Pak maka je gak tahu pak. Napi talunga sama guru agama. Apa dalele mana na sapa? Napa salah mana ngijamai? Maka dia tu tau pandritana bid'ah manang. Wah, tau ilaknat manang. Magai mameraja mamaulu kene ilaknat igurut taki Abdul Rahman Ambodale dia mungkin mancaji wali. Ya benar roti tak Pak. Maka dia ko mamaulu ite mameraja ite pelaku bid'ah. Lai cecak ko Allah Taala. Nanya guru taki Abdul Rahman Ambodale latu manado mamaulu. Latu manado mamulu katu kisah na guru talo mamulu ko manado na lepo jukawa kapalae na sebo lari tama wae makalupa-lupa kan ita we melon lo mala palampu makere guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempar ni lokro kapala sabo tatuto padahal na dempar pulilalam latu imanado na panomanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na marica na petama wae. Itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumondri na pasay masjid jamiatul khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa maluca wena macalla wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimo ala wena latu ya soe macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritai itu barakana apa. Iya kena ilaknati guru tapa mamaulu mameraja dia namu kiale ka istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro tu makade bidah yang kagak tahu pandritane le karama. Dia kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di raya. Kita kacucu Pak. Makadang kana tagatu ni sularana mabolo ni dinrona malampi ni janggo na makada uja na kapatungan. De to Pak. Dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo. Tapi ya kuya mirona sa sunna maka dia minya sa sunna ko tagatu musulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki. Megan itu Pak makoko dia na melo mancaji mungo kuy dia na melo. Dia na melo macio. Iya na to mas sampaja dia na melo na labir masaboy. Mas sampaja cedi di ko tangana to ika. Dia meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba idi ya komen re ustaz sama cara ma dia memang kalingi apa angka metidok teringangi maka dia ko monro ko tudan wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dan karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz toli na dia nasi cocok tak pemade. Magin ade Pak, nasaba menganggap bahwa madosa iku monro, iya na paham make Pak, iya na pamuso isalang matu. Na mega po tahu dia nama inga. Dia nama inga. Dilupakan oleh Allah. Nasaba hidayah memang topa. Jadi iya ko ya apa aja mo ta masusah. Itu yang pai ko kanu ko aja mo ta masusah apa ngajamu ki ilaw mo ki mataru. Itu butuh hidayah.
Kemudian upat tarui 5 menit 5 menit. Jadi ia ro sampajangnya Pak maka dah kau nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ia matia sesempajang makuye ko patareka tareka jolo ia ko tatungi maka dia lipu ia ko roko ite ko sampajangi huruf ha itu hai makoto ia ko suju huruf dal ia ko turang huruf mim ndak modelnya watakalewe to ia ko tatungi alipu ia ko roko huruf ha ia ko suju huruf mim ia ko turang huruf dal agokina Ahmad ndak ia naru yasa nuru Muhammad ia tu nak kada ia sange sampajang nuru Muhammad ia kui pak bicara lahiran ia sange sampajat tahu jadi ia kong ka tahu dena sampajat tania tahu ya tu ndak ya dia tu ia sange sampajat tahu ia tu nak kana bita asam pajamuko na sawa utan rai tu ummakku matu nareko sampajana betungan na iya tu utan rai ko masampajang na sabah ia memang toro Ahmad ia na tu sampaja ia na tu nakara nabi taje tu mabe nakara Muhammad ulue mim aroi huruf ha pinggule huruf mim ajewe huruf dal ya tu koliu ite negara ulunna mim ha mim dal ajena maka dai Muhammad ia na tu nakara patareka Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang apa rokok sujuk watak kalewe Ahmad ya natu sampajang nah kada aga yasan angkat to baca itu watak kaleku pangulur ribatullah nyawaku pangulur ribatul makmur Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang nuru Muhammad la ilaha Allah tahu pusak ungkap baca ya ini baca deh jadi terpaham kemudian degaga pak ibadah diterima langsung kecuali sempajang. Ia puasa ya pelolongan mo. Ia haji ya pelolongan. Pak serena sopa angkat oma protes. Ia tu sitongan haji pak hadiah ni. Balanda itu melengi. Jadi itu kong kata yale galar haji hadiah na Balanda itu. Ya. Balanda itu mah beda pak galar itu haji itu. Balanda. Makanya itu teh ko maka dega galar haji na. Dega ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tu. Ya matau pulok ko manye. Maka mana ke Belanda makuye iya ro Belanda naitai maka da sinin na tau pulewe maka mewah manang ke Hasyim Asy'ari pule maka mewah ke Ahmad Dahlan mewah sinin na tau pulewe maka magi na cai perintah na mata-matai supaya irisangi maka da kega pule maka alengi galar haji supaya irisat tanraiwi apa ya koto melo pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawa gena pura masampaja to lipa sholat gena pura mapasu sakat to lipa sakat gena pura mapuasa to lipa saum gena pura masampaja o lipa sampaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasu sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawa ngitepu Maden yoli pak sholat, maden yoli pak sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tu tahu tersinggung ketika haji na. Kong kaundangan nana deka haji na nasa deh udah. Nanjok nana nasa na capak deh nauki hajiku. Maku ye. Angka pesan na gurut. Maka dah aja na muasongko haji ko deh mu haji. Hargai wi kasih rotomatoe na balu galuna na balu darat na keresoi na pemenre Mekah. Iya. Nya na tunang kabiasa maka denang ka haji na lega songko cepok na ko denagan na patapulo so na batali haji na. Hadesa nami pa haji itu. Tanya hadesa na nabita. Jadi ya roh haji songko haji na pakai sebagai penghargaan maka la pule ni pasukui agama. Aja na ikode mu haji masongko haji to pa. Lima bumi ong kosok mu pasu mu pake ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edarat na balu pangimpan na pajoka iko de gaga modal mu pasu itu jadi hargai bi kasih hargai bi ena ro yeti ampai dia ka masoko haji itu akiro jadi ta hargai bi cede pak makapo te ganana cede-cede ta masoko haji ni wah itu aja hargai bi makre tu tomatoy we kombok gampang mu pasang-pasang ya capu dar
ibarat ku talu heto tak galuku seko heto na pemendre kasih usaha sungaku napa ujung-ujungnya songkok putih yang menati ku pasak bawah mi. Yan na tu jagai perasaan. Nah, begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Jadi aja tak tersinggungnya dia haji maka dah hadiah na Belanda ya. Deh, waktu itu cerita nangka. Makanya itu Abdurrahman As-Sudais Pak, iman na Mekah, tahu haji tapi dia gagah haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais. Ya ke Indonesia hajah poh. Ya na dega hajah na koi. Na cocok. Apa makanya aja haji ke Indonesia. Makai oku yolona sarapo itu dah. Oku yolona bosara saya kecil puji poh. Napai makatani sabu aja nani di mabisa pene puji kamu Indo upa aja nani. Indo upa si maremeh. Tapi dia tu kagak kata. Jadi bapak ngerang ya. Waktu itu kemudian iya nona makramaji na denia palalopa haji na palaloanga pong Allah Taala sakka na palaloanga melalui malaikat puasa na palaloanga pong Allah Taala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah kilalan na sampajange wat dia patolang kecuali istilahnya degaga ibadah kilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan dia itu kagak Pak iya sekai wadita ne di jamai ong kana tama dia apa jarang ni dia nomor gaga ma puasa wadi ngitolai tidia asana atau dia tolai jamai mateki nang puasa tadi na selesai alingnya nak tania jamai namanya qada puasa dia tolai menrek Makkah Pak Matoni tapi yang kadita alingnya nak namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Makkah biasa badal haji wadi ya palalonga wadi tawe jamangi tapi yang kecil di dena wadi kega sampaja makin yang ko dia mulai tatongi liu ko ya ko dia mulai liu isyarat mu pakai ko dia mulai tatongi tudak ko dia mulai tudangnya liu ko dia mulai isyarat mu pakai ya nade na mulai isyarat oli ni pui mama sampajangan ko Pak Makapu mematon itu makon itu napa ni digaga ya sama kada kene manyamang makada wat di te pajama maka sanyamang ipo da mani bak bainewe makada lono masam pajaloro kedua mu patujui ka cica meka lau galunginya de na cocok tatta ini pajamai makanya kamu salaiwi tolaiwi ikut tolaiwi ken rimudapi ya natu nang kaya sakadaan aku masam pajam mangaribi kunai sani bangis sani teh nade pemuasa pajam mangaribi akadano sholli pada salatil maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabak tanyana wattuna ya kuma kadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna jadi semak besar apa putas abi cara gini wakate masa pajam mangaribi ku menisai ujami pun Allahu akbar maka gampang angka kata dia nak sempajang ko Pak na sabade ni sing bacana lau Pak guri sempajak kami nama gampangnya ia komeki mas sempajang ia bata apalai Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala muir ia naro bata apala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam ia tapala ia lima sempajang ni magai selain dari itu sunnah baca ya kau garakan wajib Allahu akbar takbiratul ihram itu wajib bacaan doa itu sunnah Fatihah yang wajib bahkan Imam Tasyafi makada ya kau pure mau baca Fatihah cicang na ci di mimu apa Fatihah mi bawa pagene kedua ya pamulange wajib kedua sunnah tegere ya naro moling napa ko rokok Allahu akbar demu apa subhana rabbiyal azim aja namu baca rokok bawa namu maringerang apa rokok ini wajib bacaan sunnah toko pole rokok wajib bacaan sunnah rabbana lakal hamdu minus samawati minul ardi minul masyita min syai'in ba'du atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah itu sunnah nih sujud subhana rabbiyal ala sunnah bacana wajib sujud yang penting sujud nih yana tu asani wajibna tapi ya kalau dia kata baca kata yasa nasabak sunnah mi bacana duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu sujud kedua wajib matahiyya pamulangnya sunnah tahiyya kedua mi wajib ukilalana tahiyya dua mi wajib syahada minas salawat ya kalau dia tak apa at-tahiyatul mubarakatuh salawatu akrabani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini
Nanya itu wajib. Jadi ya kong katau dia na sampajan na sabak dia na apalai bacana, ya bawa na lima eta apalai. Ya ta apalai ya lima sampajan ni. Maka dia sewi sangisian raka loroh lobani mak berjama. Ya ko deti sanginya nak kerbani wakatai macuri sampajan na jamai pu imang Allahu Akbar. Maka dia gampangnya tuh. Ya ko demo pati sangiro ya nak kampak na pu imang kampak tu ni. Acio bawa ni manang kamana. Maka lomo. Maka gampang. Agak piala sata dia tak sampajang. Nanti kacau gampang ni pak. Maka dah kena piu baca pak ustaz rokok kan nanti apa apa lah. Rokok bawa ni teringat ralori pun Allah Taala. Ya komeki matokan nyati akrabani ini menipung. Sami Allahu liman hamid. Dia nama riga haga. Yang penting dia tak pala-palangi. Unro gampang ni ya sangi sampajang. Iya ni komeki baca mana ngi sunnah nama lampe. Makanya meki pas sukui sampajata apalah mana ngi. Tapi ya koma bilang ngesai, yang penting kita baca ya roasan. Kama kami itu. Ini maka gampang tuh pak. Aja nane itu tangkali maka ada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko deni sangi sana sampaja rata-rata tau mak bicara mak itu tau dia na sampaja sapa mi poli. Gak gitu. Na moli na dito na pahang. Maka di guru takali sudin rekong katau maka ada rutun balalin rom dega mo lolo ngapudangi maka tanya gape palolo ngakong kana balang. Angkana tu kong daripada itu maka makar guru takali sidendrek itimbang maka paina tan ditimbangan ude ya kong kamu jamang kai taja ko di kamu jamang de kai tajam ya kong ka kepala desa de laporan na tetap langsung itik kong ka laporan nang kami paresa kama gampat ya ko pure jamang maka makotom itu kasih kamampu aku bantu nyo ko na bita iyo po ko de kamu jamang maka malaka water no de beta kamu pigau selesai urusan yang penting maka kerjakanlah sesuai kemampuan maksimal mungkin kemampuan kita pong Allah Ta'ala persi nabi tamatu pas syukuran ibadata makanya kiasa sampaja sunnah sampaja patempele menutupi kekurangannya ya dia sampaja sunnah ki ko pura ki mas sampaja perlu aja assalamualaikum lupa ni masuk pak kami tu pak berjamaah maka tu kamat kita na lupa tama peran mak bersalang mang lupa na masuk manglo saliwa memang di sandalana anak macone beli si itu dito kagok kowe oh ya alhamdulillah makanya sampaja sunnah kia jami sampaja sunnah magai ya na tu patutu na kekurangan na sampaja perlu tapi engka tu tau masih sama tu pak ya nangka tau yami ko malapa itay nangka ya tu tau diwa padina ulun na matu apa magai angka patempele na digawa dina tempele sis apa matu ya apalan nami bas sampaja ngaleper na tuli na bicang maka aja tu dah sepaten pele alim tepre dah sedigaga ini na tu tau masih salah akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.